Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Mama na poslu. Mama radi na svom računalu. Tata kuha juhu za ručak. Tata, možemo li gledati mamu kako radi na svom računalu? Da, sve dok joj ne smetate. Ona ima puno važnog posla danas za napraviti. Hvala ti, tata. Mama ima puno važnog posla za napraviti. Mama, možemo li George i ja sjesti u tvoje krilo i gledati kako ti radiš? Da, ako oboje budete mirno sjedili. Pepa i George vole gledati kako mama radi na računalu. Mama, možemo li igrati sretnu gospođicu Pile? Možete se igrati na računalu kasnije, ali sada ja moram raditi. Mama, a možemo li ti pomoći u poslu? Ne, Pepa, ti ne smiješ dirati računalo. I ti, George, ne smiješ dirati računalo također. Da, George, ne smiješ dirati kompjuter. Pepa, prestani! Oprosti, mama, samo sam pokazivala Georgeu što ne smije raditi. Ajoj, izgleda da se računalo pokvarilo. Tata! Tata! Što se dogodilo, mama? Tata, možeš li popraviti računalo? Ja ću završiti ručak dok ti popraviš računalo. Dobro, mama. Ali ja baš nisam spretan s tim stvarima. O, hvala ti, tata. Tata će popraviti računalo. Možda, ako ga samo isključim. I zatim ga ponovo uključim. Tata je popravio računalo. Hura, tata! Da, zapravo sam stručnjak za takve stvari. Tata, možemo li sad igrati sretnu gospođicu Pile? Možda bi trebala pitati mamu. Mama je rekla da možemo igrati kasnije. Ma to je onda u redu. Ali ja ne znam gdje je disk. Jupi! Sad sam ja na redu. Sad sam ja na redu. Što se to tamo događa? Pa vidim da računalo ponovno radi. Want to play?
Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Praščić u sredini. George se igra sa svojom loptom u dvorištu. Pepa se također želi igrati. George, ti radiš sve krivo. Ovako trebaš uhvatiti loptu. Ne ovako. A ti radiš tako. Kako je samo drska mala Pepa. George, vrati se ti mali praščiću. Možda Pepa zadirkuje Georgea ipak malo previše. Pepa, zadirkuješ li Georgea? Ne zbilja, mama. Samo ga učim kako uhvatiti loptu. Stvarno? Znam baš igru koja će naučiti Georgea kako uhvatiti loptu. Zove se Praščić u sredini. Pepa, ti uzmi loptu i stani tamo. A ti, George, stani tamo. Dobro. Morate baciti loptu onom drugom, a ja je moram probati uhvatiti. Ja sam Praščić u sredini. Mama je praščić u sredini. Uhvati, George. O, promašila sam. George je uhvatio loptu. Hurra! Jako dobro, George. Sada ti bacaš loptu Pepi. O, pokušaj ponovo. O, pokušaj ponovo. George ne može baciti loptu preko mame. Hajde, George, baci loptu meni. Opa! Šašavi, George. Ja to isto mogu napraviti. Pepa je pokušala oponašati Georgea, ali je prevelika pa je zaglavila. Imam loptu. Pepa, sada je tvoj red da budeš u sredini. George, uhvati. Hurra! Uhvatila sam. George, sada si ti u sredini. George, uhvati. Uhvati loptu, George. Uhvati, George. George, hvataj. Tu je lopta, George. Ui! O, djeco. Pepa, ne bi trebala tako zadirkivati Georgea. Oprosti, George. Kakva je to galama? Tata, George je premalen za igru praščić u sredini. O, siguran sam da je dovoljno velik. Ne, nije, tata, gledaj. Uhvati je George. Hurra! To nije pravedno. Da, je. Ja sam samo malo pomogao Georgeu. Mama, možeš li ti pomoći meni? Naravno da mogu, Pepa. Meni, George. Uhvati, George. Pepa voli hvatati loptu. George voli hvatati loptu. Svi vole hvatati loptu.
Ja sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Tata je izgubio svoje naočale. Tata nosi naočale. On treba nositi naočale kako bi jasno vidio. Kad tata nosi svoje naočale, sve izgleda dobro. Ali kad tata skine svoje naočale, ne vidi stvari jasno. Sve izgleda malo čudno i mutno. Zato je jako važno da tata uvijek zna gdje su njegove naočale. Ponekad tata izgubi svoje naočale. Pepa, George, jeste li vidjeli tatine naočale? Ne može ih nigdje naći. Ne, mama. Pepa i George ne znaju gdje su tatine naočale. Tata ništa ne vidi bez njih. I to ga čini jako mrzovoljnim. Bez svojih naočala tata ne može čitati novine. Ovo je besmisleno. Ja ništa ne vidim. Netko je morao staviti moje naočale negdje. Tata, sjećaš li se gdje si ih zadnji put stavio? Kada ih ne nosim, uvijek ih stavim u svoj džep. Ali one nisu sada tamo. Tata, možemo li ti pomoći tražiti naočale? Dobra ideja, Pepa. Ako ih nađemo, tata će prestati biti tako mrzovoljan. Nisam uopće mrzovoljan. Pepa i George traže tatine naočale. Pepa traži ispod novina, ali tatine naočale nisu tamo. O, George traži na televizoru, ali tatine naočale nisu tamo. pogledajmo na katu, u maminu i tatinu spavaću sobu. Pepa i George traže u maminoj i tatinoj spavačoj sobi. George, pazi da ne srušiš nešto tamo. To nije smiješno. Pepa gleda ispod jastuka, ali tatine naočale nisu tamo. O, George gleda u tatine papuče, ali naočale nisu ni tamo. hajdemo pogledati u kupaonicu. Pepa i George traže u kupaonici. Naočale nisu ni u kadi. Naočale nisu ni u WC-u. O, to je preteško. Pepa i George ne mogu nikako naći tatine naočale. Tražili smo svugdje, ali ne možemo naći tatine naočale. Svašta. Što da sad napravimo? Mislim da ću se morati priviknuti bez njih. Ako hodam polako, neću udarati u stvari. Tu su! Tatine naočale! Tata, ti si sjedio na njima cijelo vrijeme. O, Šašavi tata. ne znam kako su samo dospjele tamo. Baš se pitam kako. Pa možda jesi malo šašav, tata. Ali barem nisi više mrzovoljan. Nisam bio mrzovoljan.
to play! Ja sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Vrtlarstvo! Pepa i George se igraju kod bakine i djedove kuće. Djede, hvataj! Uhvati! Što je to? Dinosaur. Dinosaur! Djede, što to radiš? Sadim ovo sjemenje. Sjemenje? A što sjemenje radi? Sjemenje izraste u biljku. Samo napravim malu rupicu i stavim sjeme u nju. Onda to prekrijem sa zemljom i zalijem vodom. U mome vrtu sve raste od malog sjemena kao što je ovo. Čak i veliko stablo jabuke. O, da! Ovo maleno sjeme će izrasti u malo stablo jabuke, kao ovo ovdje. I onda malo stablo jabuke izraste u veliko stablo jabuke, kao ovo tu. O! A unutar ove jabuke je puno sjemenja. Za još puno voćki jabuka. Točno! Djede, ja želim posaditi sjeme. Želiš li posaditi sjeme jagoda? Da, može. Ovo sjeme će izrasti u divne jagode. Najprije napravi malu rupu. Onda stavim sjeme u nju i pokrijem zemljom. Hoću li ja zaliti umjesto tebe? Ne, ja ću sama zaliti. Dobro, sada treba čekati da naraste. Pepa i George čekaju da sjeme naraste. Ali ništa se ne događa. Morat ćeš se strpjeti, Pepa. To će dosta dugo rasti. Pepa, George, vrijeme je za odlazak kući. Ali mi čekamo da narastu moje jagode. Želim jagode za čaj. Ne brini se, Pepa. Idući put kada dođeš, sjeme će izrasti u odraslu biljku. I mi ćemo imati jagode. Da. Dođi, Pepa. Papa, djede. Papa, jagodice. Djedica pazi na Pepine jagode. Nakon nekoliko dana djed je našao malenu biljku koja je izrasla. Iz dana u dan biljka raste sve veća i veća. Zatim jednog dana djed je našao nešto jako posebno. Jagode! Djede, mi smo došli. Pepa i George su se došli opet igrati kod bake i djeda. Djede, jesu li moje biljke narasle? Da! Gledaj! Jagode! Hvala ti, djede. Djede, možemo li posaditi nešto drugo? Da! Sada je na Georgeu red da izabere. Da, ti izaberi, George. Izaberi mrkvu. Djede, mislim da George hoće uzgojiti mrkvu. George, želiš li uzgojiti mrkvu? Ne. Što želiš uzgojiti? George razmišlja što bi mogao uzgojiti. Dinosaur. George želi uzgojiti stablo dinosaura. Šašavi, George. Dinosauri ne rastu na stablu. Dinosaur.
Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Štucanje. Pepa, George, mama i tata doručkuju. Predivan je i sunčan dan. I Pepa i George ne mogu dočekati da se odu igrati u dvorište. Mama, molim te, možemo li se ići van igrati? Možeš se ići van igrati čim završiš svoj doručak. George, nemoj piti sok previše brzo. George je popio svoj sok previše brzo i sada ima štucavicu. Mama, možemo li se sad ići van igrati? Ne, sve dok George ima štucavicu. Ali Georgeovo je štucanje prestalo, mama. Zar ne, George? O, u redu, možete ići van i igrati se. Ali pazi na Georgea. Pepa i George se voli igrati u dvorištu. George, ja ću sada baciti loptu, a ti je moraš uhvatiti. George, molim te, prestani štucati. George! Sada ti bacaš loptu meni, a ja je moram uhvatiti. George! Ajoj, Georgeovo štucanje kvari igru. George, znam kako izliječiti štucanje. Moraš raditi što ću ti ja reći. Protrljaj vrh glave i protrljaj trbuh. Dobro, sad tvoje štucanje mora prestati. Pepin lijek protiv štucanja čini se ne djeluje. George, ti sve krivo radiš. Znam bolji način kako izliječiti štucanje. Prvo, skočiš gore, dolje 3 puta na jednoj nozi. Onda, mašiš rukama gore, dolje i isplaziš jezik. I sada, zatvori oči i okreni se brzo oko sebe 3 puta. Pepin novi način također ne djeluje, tako da George i dalje ima štucavicu. Znam! Za liječenje štucanja bolestan praščić mora doživjeti šok. George, ja ću te sada preplašiti, ali moraš upamtiti, to je samo igra i to će zaustaviti tvoje štucanje. Upamti, to je samo plašenje za igru. Pepa, ne smiješ se igrati tako grubo s Georgeom. On je još mali. Oprosti, mama. Samo sam pokušala zaustaviti Georgeovo štucanje. Georgeu je štucanje napokon prestalo. Dolazi tata s 2 plastične čaše soka. George, ako ćeš piti tako brzo, ponovno ćeš početi štucati. Ja nisam mala kao George. Ja mogu piti sok koliko brzo hoću.
Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Bicikli! Predivan je i sunčan dan. I Pepa i George voze svoje bicikle. Tata, to je baš dobra bundeva. Tata je jako ponosan na svoju bundevu. Bundeve su jedina stvar koju ja mogu uzgojiti. Vjerojatno zato što volim pitu od bundeva. Dođi, George! Danny, Suzy, Tea! Pepa i njezini prijatelji Danny, Suzy i Tea voze svoje bicikle. George vozi svoj mali tricikl. On se vozi vrlo polako. Hajmo se utrkivati do tatine bundeve. Ako se utrkujemo do bundeve, moramo biti jako oprezni da ne udarimo u nju. Tata bi bio jako tužan kad bismo razbili bundevu. Ne brini, Pepa. Utrkujmo se. Pepa i njezini prijatelji se utrkuju do tatine bundeve. Hej, pazite na moju bundevu. Hura! Pepa, pazi! Tatina bundeva! O! Oprosti, tata. Gledajte Đorđa, on se vozi tako polako. Đorđe još vozi dječji bicikl. Tvoj je također dječji bicikl, Pepa. Moraš još uvijek imati pomoćne kotače. Ja se mogu voziti bez pomoćnih kotača. Ja isto. I ja. Idemo opet na Brežuljak. Ideš i ti, Pepa? Ne, mislim da ću ostati ovdje. Vidimo se kasnije. Bok. Pepa bi voljela da nema pomoćne kotače na svom biciklu. Tata, ja ne želim više pomoćne kotače. Misliš li da se možeš voziti bez njih? Da. U redu, Pepa. Idemo ih skinuti. Tata je skinuo pomoćne kotače sa Pepinog bicikla. Sigurna si da se želiš voziti bez pomoćnih kotačića? Da. Nisi se nikad prije vozila bez njih? Mogu ja to sigurno. Mogu. To nije smiješno. Voziti bez pomoćnih kotača nije lako. Želiš li pomoć, Pepa? Da, hvala, tata. U redu. Priprema, pozor, kreni! Ne puštaj me, tata. Ne brini, držim te. Stvarno ti dobro ide, Pepa. Pridrži me, tata. Ho. Samo pedaliraj. Pepa vozi bicikl sama, bez pomoćnih kotača. Tata, pustio si me. Pa ti sama voziš već jako dugo. Stvarno? Zbilja ti ide jako dobro. Zbilja? O, uspjela sam. Pogledaj me, mogu voziti bicikl skroz sama. Danny, Suzy, Tea, pogledajte, ne trebam više pomoćne kotače. Gledajte me. Utrkujemo se do bundeve. Pepa, pazi na moju bundevu. Ja ću pobijediti. Pepa nije gledala kuda vozi. Ups. Ajoj, Pepa je iznječila tatinu bundevu. Oprosti što sam ti zgnječila bundevu, tata. Nije važna bundeva. Važno je da si ti dobro. U buduće stvarno moraš gledati kuda voziš. Obećajem da hoću, tata. Dobro. Kako bilo, sada je bundeva razbijena, pa mogu napraviti pitu od nje. Ja volim pitu od bundeva. A pošto je tatina bundeva tako velika, bit će dovoljno pite za sve nas. Ura!